Yes, bakunzi bacu ba Kivu Connect mwese turabasuhuje, turizera ko meze neza kandi turabifuriza amahoro y'Imana mwese aho muherereye, abari mu bihugu by'iwacu, abari ruguru mu Minembwe ndetse no mu nkengero hose. Turatanga pole kubwo ibibazo by'intambara byakomeje kwibasira akarere kacu, aho ni mu Minembwe, mu misozi miremire y'iwacu. Abanyamurenge bose aho muherereye, pole, mwihangane ku bibazo dukomeje kugira, dukomeze dushikame kandi iyi ntambara tuzayitsinda na success. Ubwo n'ubuhanuzi twasigiwe na nyakubahwa. Aka karirimbo reka dukomeze tukumve, hanyuma tuze tugaruke kuri incamake zikomeje kuvugwa muri aka kanya. Na karirimbo kitwa ngo propaganda zafashe ubusa. Reka tugatangire hanyuma tukumve neza kuko gafite ubutumwa tuze guhita dukomerezaho. Propaganda yafashe ubusa. Yatangiriye Kinshasa, bamwe batiki kigabo turakiri amafaranga gute, abandi batireka tukibeshe ko iwacu basubiranyemo, bati amadubu n'inzare basubiranyemo, sukwandika za dogiteri zikora hasi, begi kinyoma we kibari muri DNA. Turabafasha kubesha muduhe kumpia, abikisha sabati turabakonjorera, nabo sukubesha bararorongotana. Kuri wanyu ukunde nabaho, reka kwitwa kinyoma n'abaseki wabo, tukabe kunguru nese bizeza abanyu bitwa, ibyo si bimurenge. Uti ntukabe kunguru ndetse na se bizeze cyangwa kinyoma n'abaseki wabo n'ayandi mu gihe abiwanyu barimo bicwa. Reka ntitwakumva kose kubera ko dufite umwanya muto, turaza kukabasigiramo kugira ngo tubashe kumva ubutumwa bukarimo bwose. Banyamurenge kazi mwese aho muherereye n'inshuti zikunda abanyamurenge, iki ni igihe ubwoko bwacu bwongeye kugabwaho ibitero mu Minembwe hamwe no mu nkengero zaho. Iyo ni coalition yarahiye kwizamara ubwoko bw'abanyamurenge, igizwe kwikubitiro na leta ya Kinshasa na leta y'abadede y'u Burundi, FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo na takataka zose za Maimai ndetse n'abacyanshuro, amadrone, ibitero byo hasi, nibyo byose birimo bikoreshwa kubwo kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge mu misozi miremure iwabo mu Minembwe. Hanyuma rero nkuko
bimeze. Amakuru dufite kuri uyu munsi dukesha Umurage TV nuko ihuriro ry'ingabo za FARDC, FDNB, FDLR, P5 na Wazalendo byagabye ibitero bikomeye ku mihana y'abanyamurenge bikikije hano yavugaga bikikije Bidegu centre, umuhana ufatwa nk'ubuhungiro kuri ubu bw'abanyamurenge kubera ko abari mu miremwe nk'uko mubizi bari confine ahantu hamwe. Amakuru agera kuri radio Umurage avuga ko izi ngabo zaturutse mu irembo rya Karingi zabashije gufata agasozi ka Ruhinamavi mu gihe gito, icyakora nyuma y'iminota igera kuri 30 ingabo za MRDP twirwaneho zahagabye igitero gikomeye cyaje gusubiza izi ngabo hakurya ya Rwiko. Uvuga ko igitero cyari giturutse Gakenke cyasubijwe inyuma ho gato gihagararira kwa Rutaganda mu ndake zo ku Karambi. Nubwo bimeze bityo umwanzi aracyari hafi y'utwo duce kandi akomeje kwisuganya mu rwego rwo kongera kugaba ibitero mu mihana ituwemo n'abanyamurenge. Ibitero byo mu kirere bikomeje kwibasira imihana itandukanye, ari nako ihitana ubuzima bw'abaturage. Urundi ruhande ibitero byo ku butaka nabyo birakomeje hagamijwe gufata uduce tw'ingenzi duhanamiye Madegu centre. Nubwo umutekano ukomeje kuba muke muri teritwari ya Minembwe, ingabo za MRDP twirwaneho ziyobowe na General Charles Sematama zikomeje guhangana n'ibi bitero manywa na nijoro mu rwego rwo kurinda abaturage n'ibyabo. Yataginze abantu benshi. So aya ni amakuru rero y'Umurage nk'umwe dukesha amakuru atandukanye uko akunda kuvugana n'abari hariya direct. Hanyuma rero aya makuru impamvu ntangiranye iyi Twitter ya Ozer Umuriza cyangwa ku Murage TV ni ukugira ngo turebe neza uko bimeze, kubera ko hano dufite uyu mugabo Kongolo waje kwandika kare avuga ko dore ibyo Kongolo yanditse 11 juin 2026 Mikenge, Kalingi, Ilundu, Gakenke et Runundu Ijafi sont sous la protection des FARDC. Nous appelons toutes les communautés de Minembwe à soutenir les efforts de paix et de sécurité. Iri hepfo turaza kubigarukaho niyo yanditse asubiza Kalonji wa Mulumba nyuma yo kumwataka no kumwandagaza no kumena amabanga yiwe, arimo kuba afite irangamuntu y'u Rwanda, arimo kuba yaratukaga leta ya Kisegeti mbere akiri muri Ethiopia. Ati byumvikana gute ko ubu ngubu uri kumwe na Kisegeti nk'umwe mu bagize equipe yiwe? Niho yanditse amusubiza ati même si les manipulés du Rwanda m'insultent, me traitent d'étranger ou d'infiltré et me haïssent, mon cœur Ajiragatima Kurukundo restera toujours attaché à ma patrie. Rien n'est au-dessus de l'amour que je porte à ma mère patrie. Je t'aime mon Congo. Ashira drapeau, ashira Nagatima. Très engagé. Ataginga Secretary Rubio ndetse na advisor wa president.
iya mbere yavugaga yuko uduce twa Mikenke, Karingi, Irundu, Gakenke na Runundu kuri Ejiafi ngo birinzwe n'ingabo za FARDC. Rero ngo akabahamagarira ngo amakominote cyangwa abaturage ba Minembwe ngo gushigikira ngo agahihayiho cyangwa effort ngo y'amahoro n'umutekano. Hanyuma urabona ko hano iwe karavuga already ko hafashwe. Icyo ngicyo rero nicyo tugiye kureba, kuko iwe aza rwose ari byacitse. So urebye kuri map ya Minembwe twabashije gufata, kubera ko na gace tutamenyereye tutazi neza, urabona Karingi iri hejuru ya Bidegu hano kuri map, Minembwe iri hagati, Gakenke iri hepfo ya Minembwe na Runundu. Hanyuma urabona ko iwe arimo avuga yuko hariya hose hafashwe hari munsi ya protection cyangwa harinzwe n'ingabo za FARDC. So tugendeye rero ku makuru ya Ruhumuriza, iwe yavuze yuko ibitero aho byaje bituruka hose byasubijwe inyuma ndetse bikambutswa uruzi rwa Rwiko. So Rwiko murayibona iri hepfo cyane kuri map, ni ukuvuga ngo ni kure na Minembwe, ariko Kongoli we avuga yuko already hafashwe. So icyo nicyo kibazo rero Kongolo afite, n'umuntu ugenda akomeza kwerekana yuko ibintu byacitse abesha. Rero ibi biri muri bimwe Kalonji ejo yagarutseho avuga ati wewe kuki uvuga makuru atariyo, ati uru manipulateur, nawe ejo yabigarutseho. Reka dukomeze turebe ibyo ya tweetinze. Aravuga ngo c'est des personnes se sont rendues au FARDC au point zéro. Elles sont prises en charge et protégées par nos forces armées. Nous saluons le professionnalisme des FARDC. C'est l'armée nationale au service de la protection de tous les Congolais. Hano aravuga ngo aba bantu babiri bitanze muri FARDC kuri point zero, ngo none ubwo barindiwe umutekano n'ingabo za FARDC. Ati rwose twishimiye ubwo bunyamuga bwa FARDC, ati gisirikare kimwe rukumbi dufite cy'igihugu, ati kandi kirinze abakongomani. Ataginga toujours umujyanama wa Trump Bulos ndetse hano na State Department na Human Rights Watch. So uyu musore rero ni umunyamurenge nkuko bigaragara. Reka twumve aka video noneho tubashe reka turebe aka video hano aho uyu musore avuga, tubashe kumwumva. Tugabanye gatoya iyi music kugira ngo mubashe kumva neza uyu musore.
iko bien, iko huru. Kunawa najisikia sasa, najisikia ndio nanawa kabisa. Karibu. Eske nani agawa alikupiga sauli kwa? Ndio, wakati nilikuwa sikupigia. Sasa hawapatii chakula. Sana. ko murabyumvise rero, mu by'ukuri iki kintu kirababaje kongera kubona Kongolo nyuma yo kubwirwa na Kalonji mwene wabo, abantu bari bazi ko wenda yumvise agomba gucisha make. Reka turebe kuri iyi situation y'uyu musore. Iwe vuga yuko yitanze ndetse n'uriya mugenzi we bundi bari kumwe, ariko mumenye yuko akaraga kino, kubera ko aya ni amakuru tugomba gutohoza. Ariko reka dukore analyse. Muri FARDC hariho abanyamurenge benshi, sibwo bwa mbere FARDC ibifata nk'imfungwa kuriya kugira ngo yerekane ko hari intege nke ziri muri MRDP. Ubwo ni uburyo bumwe bwo kwisenya nyuma yaho babeshe ko basubiranyemo ntibyafata. Icyo ni icyambere. Icya kabiri nuko bibaye ariko kuri kwabyo nyine abaye yitanze, ntabwo ari kuri abakagombye kuba bamufata, ko baravuga ko ari bari abombi bitanze. Ariko reba kuri foto uko batandukanye, reba uyu musore, reba ibirenge nti yambaye inkweto, bishatse kuvuga ngo ni imfungwa, ntabwo ari uwitanze. Kandi umurebye yanegekaye, nta mbaraga afite. Uburyo avugwa urabona ko nta mbaraga afite, yanegekaye rwose. Asa n'umuntu wakubiswe, wicishijwe inzara, uri muri mabuso. Abazi ibyo mvuga barahita babyumva. Hanyuma reba kuri iyi foto yabo bombi, iburyo bw'uyu mugabo mugenzi we yambaye inkweto. None se ni gute wavuga ngo abantu babiri bitanze ngo bashike, umwe bamwambura inkweto undi asigara ayambaye? Nimba ari na koko bitanze bombi, ibi nibyo duhora tuvuga rero. N'abanyamurenge bari muri FARDC n'abatari muri FARDC bose ni umuhigo wanyu w'Abakongolo nabukorera. Uyu mugabo icyo akoze birasa nkaho ubwenge bwicanze, kubera ko muri iyi minsi ntabwo ubwenge bwe burimo bukora muri iyi minsi mu by'ukuri, kubera ko ntabwo kwandi kuvuga ngo abantu bitanze hanyuma ngo byibuze unanirwe no gukropinga kugira ngo uhishe ibirenge basi. Dore nguyu mugenzi we yambaye boots, murabibona ko mugenzi we yambaye boots kuri iyi foto, ariko uyu Ntagawa bita umwana wo mu bidegu iwe akaba yambaye icyo bita mu kinyamurenge isereri. Ibirenge byiwe ntibyambaye. So reka tugaruke rero ku magambo y'uyu mugenzi we. Nyuma yuko umusirikare wari urimo ubafata amajwi n'amashusho agerageje kujijisha, karamubaza ngo ese urarya iki, urarya hurure cyangwa umutsima w'imyumbati ngo n'indagara? Mugenzi we ngo bamuhaye ijambo kugira ngo nawe avuga ati rwose murabizi ko abanyamurenge iyo umuntu abumvise wumva arabo kwicwa, ati ndetse bavuga yuko ndetse n'abana bato tubica cyangwa FARDC ibica. Ati ariko murabibona ko uyu nguyu turi kumwe ntitwamwishe. Reka mbasubize inyuma gatoya. Muri uku kwezi mu bantu barashwe mu Minembwe harimo abana ba under 5 b'imyaka iri munsi y'itanu, si umwe si babiri si batatu. Harimo abakecuru n'abasaza, harimo abana batoya
bari munsi y'imyaka 20, bari under 18 barashwe na drone za FARDC. None ico muvuga niki? So Kongolo niyo mpamvu rero ndi kubabwira ngo yataye rezo, ntabwo bikiri ku gihe mu byukuri. Nimba ari uko baraye bamutaye hanze, ubu ngubu nakugira inama aho kugira ngo ukomeze uposting ibintu bisa n'iby'umusinzi, nkako navuga wakagombye kuba uri gushaka inzira zikigendo, uri mu mazi abira waboze. So iyi rero ni ya propaganda ya Muyaya yigira kuvuga mu byibuke, akantu kose kazaza gacaho mukazingatiye mukamenye uti nukwifotozanya n'abanyamurenge. Ibi nibyo bakora, yaba ari uwitanze, yaba ari uwo bafashe, yaba ari umusirikare wo muri FARDC w'umunyamurenge bambuye inkweto kura kugira ngo bamupresente, kugira ngo bakomeze bitere injeke, cyangwa kugiza ngo bakomeze bumve yuko muri MRDP hariho integenke. Uko byaba bimeze kose, iyi ni ya propaganda yo kwifatana ifoto n'umunyamurenge kugira ngo bereke isi n'amahanga. Ariko Kongolo uyu nguyu ntashobora kuvuga yuko hari abana barashwe bari under 5, ntashobora kubivuga n'abagenzi be. So ibi rero nibyo duhora tuvuga, niyo mpamvu bagize gutya barabesha ngo basubiranyemo. Uko n'ugukera situation chaotique ngo zo gusenya gatwirwaneho mama, ngo nigo rugamba basabiye amafaranga badeblotse, babahaye biririye amafaranga yaje agera hose na hano mu bambari babo bahani Burayi ngo bazibonyeho babakonjoreyeho. Niyo mpamvu bagize batya bose nizo za dogiteri n'ibiki zose maze ngo zirandika sinakubwira. So ntabwo abo mubwira badafite hano, bafite teknolojia, hariho IQ, hariho critical thinking. Iyo ubesha rero uzaza ubanza utekereze uko bimeze kose, iherezo ryawe wowe Kongolo riri hafi, uri mu mazi abiri. Wewe wabwiwe kuri na Kalonji uwo mu nzu y'ibwami imbere bro, nushaka uhunge, nushaka huje kabisa, ibyabo byarangiye. So bakunzi ba Kivu Connect, iyo niyo analyse twari tugiye gukora ntoya, ariko reka dutange pole cyane ku bibazo birimo bibera iwacu. Ikiganiro tugikoze bwije, ariko numvaga ntarara kozi analyse kuko ndamukurikirana pole iya tweetinze. Aba bagabo iyo batweetinze ngerageza gusesengura nkareba ibyo banditse, nkumva ntabwo making a sense, n'ibipapirano rwose. So mukomeze rero, mwihangane kandi mukomere. Iyi ntambara tuzayitsinda, kandi tuzayitsinda ni shema. Reka twumve akaririmbo, hanyuma tusoze ikiganiro cyacu, tukabasigiremo niko kari budusoreze ikiganiro cyacu. Mukomeze mwihangane, kandi turabizi ko bizagenda neza. Propaganda yafashe ubusa, niko karirimbo tugiye kubasigiramo mukumve kose. Propaganda yafashe ubusa. Come on. Yatangiriye Kinshasa,
bamwe batiki ikigabo turakirya amafaranga gute, abandi batireka tukibeshe ko iwacu basubiranyemo, bati amadubu n'intare basubiranyemo, sukwandika za dogiteri zikora hasi, begi ikinyoma we kibari muri DNA. Kuri wanyu ukunde nabaho, reka kwitwa kinyoma n'abaseki wabo, tukabe kunguru na sebizeza banyu bichwa, ibyo si bimurenge nimucire birarura, ibyo si bimurenge nimucire birarura. Nabo ati turabafasha kubesha muduhe kumpia, abikisha sabati turabakonjorera, nabo sukubesha bararorongotana. Kuri wanyu ukunde nabaho, reka kwitwa kinyoma n'abaseki wabo, tukabe kunguru nese bizeza banyu bichwa, ibyo si bimurenge nimucire birarura, ibyo si bimurenge nimucire birarura. Mukanya gato Rugabo na Ruhumuriza baraseruka, batunga itoroshi muri uwo mwijima.